Jotono lam cho so rajahani khupo channel de kiai mokhe dobin chongpring se tini namus kangwa khupokta te bi mokha mya kheno kha sanoi satham skangwa tini BJP ni ongye tini mondol 60ta mondoli kortha mondoliyo kehapho aro BJP ni hogra akhe tini bo 60ta mondol ni mondolo brurau mahapho mondol ni hogra maya ongye tongo akhe boroni msingo bo mondol ni hogra chong maya omok mambo e chong maya phi abo chong bari khe chong thainao si thainao mami khe joto su BJP yo chini bruro tangi tongne rona ang ma siripio baini khupo dekhiye ma hinkhe chong lai thane ma CPIM ni saopho chong মন্ত্রী মাইফিও আখে কংগ্রেস ni saopho মন্ত্রী মাইফিও জোট সরকার saopho chong মন্ত্রী মাইফিও বদিখে chong মাইফিও আখে তাওখে বিজেপি ni মন্ডল ni হক ওসে কেহাপো ক্লাইসিংয়া অংখ এথাহা 60 আসন ও ক্রংহাপো ব্রুরাও ক্লাইসিংমো ক্রই ওয়ে থাহা আখে তিনি নিউজপেপার ফরংথো bokongno kasai tongo akhe borowo chong srai khen o mami hinke jin birodi ni neta brom nang donon je riang phono bono srai khe kautui sai tong man ba pandawo chong tripura hathewo second population ongye tomo tini bru riang rok mondols ni hogra ke hapho mai senya ongpi ba mondolo ke hapho mai senya ongpi akhe bodiwo no chong tinio arke boards kang hanke board nge board bank he te o chini jati sakawo bodike khaw wai kham sangye to ya payo nrang brang wa joto thu payo de tong tine bru ni NGO to na wak ma khe payo tong abo mangtho ya chong tini tak khata wa khe মন্ত্রী moisa ophokroi tine mondol phongtho subdivision level ni hogra phono chong tini partiyo kroi oe tha abodi waino jethi main thayo pho chong ka khrayoru oe tha akhe chong seo PN janman ni PBTG ba bruro hemo chong PBTG ni no role chong mai ha are mp phono mai monim sio no khas saptak song hatoi skangwo ki ha Dolai Tripura LTB Solinta subdivision ni msiyo ke ha ICDS department mo chakri layo muni merit days wafono chong no pio borowo pian janman ni hinke bruro bangma interview rilai ha arimpho para khowo center unke para khoni bro se maya nai upojukto tongke ba browni ke ha guidelines 2019 ni guidelines characteristics ni motewa brani characterior ni motewa chongnai khe RMP phono chong abodi khe jotosu hariye tongnai abo ICDS center abo brang se mainai is o arimpo aboro mami hinke parakhoni bro upojukto kroi ungsingke se bing parani bro are khaba bing gausomani bro mai anai hi bo brane guideline so tongo anbo tino chong nai phine hanke abo guideline ni mote ongya onge tomone bo pandawo ang bus kamwoter details ka hama khe phnonai boni to ye kma onge tomi hinke tino bangma bo ICDS under ba CDPO mono CDPO ne under wa bangma bro bodike onge tomi himbai interview rifu wa PBTG jotosu classing tongne rose arawa interview re nai akhe parakho upojukto tongye bro phono tongye maya ongye tre parani 10 kilometer 15 kilometer 8 kilometer sal ni se aborogo abopho bru jatiya tre bing se mai phayo abodi khe chong no arambo etre buskama clear khe ang sai khnare nai breke ma borowa mai phi tong ye bas no tini khu porle mthha tre buskama bidik to mai chan ba panda wanang kroi to de rajahani khu pobai